Sino baba ke njengamanje somlando wethu simhlonipha kakhulu lapha kithi kwaZulu. Nento engiyithanda ngaye ukhuluma nje engagunci isiZulu shisho njalo. Iqiniso lihlala nje lisho ngoba linjalo. Yilokho ke siyaye sikuthande kubaba uSolwazi uMaphalala esinayo njengamanje. Baba Maphalala Msuthu. Yebo. Sesifikile la khona impi kaZulu eyayikanise khona ngaphambi ukuthi uNtshinga kwaMahole ayiphake kuyo le ndawo eyiphaka isihlasela amangisi lapha ekanjini yawo phansi kwentaba isandlwana. Sicela ke baba usithathe usibeke ngebackground la isikhona. Kuliqiniso ukuthi lokho kushoyo ukuthi lapha kwaba indawo lapho ukuphakelwa khona impi amabutho ngamagama awo ephakelwa la eqonda lenzansi. Yeah. Kodwa singafiki lapho kwaukhona abaqala impi laba abancane. Bahamba ngaphambili kwempi mhlambe ibanga elingaba u10 omamayela. Izathu yini? Bayakwazi ukulwa. Bafike bagijime babona ukuthi isitha nasi la sikhona bagijime baphindele emuva. Beyobika ukuthi cha sesibonile impi ime kanje. Abaqali ke bempi labo. Kwakungasiphi isizathu ukukhethwa lezo nsizwe esencane ngaleyo ndlela? Kwakuvela impi yakwaZulu ilwa kanjalo ukuthi kufanele kube nabaqali bempi abahamba phambili bese bebuya bazobika ukuthi ume kanjani ngaphambili. Yeah. Uma ngabe labo bantu behlasela ngaphambili izobalwisa lempi iyabadida le ehamba phambili yabaqali bempi. Kanti impi yangempela isemuva. Impi yangempela isemuva. Yiloko kubalekile ukuthi kwaba khona. Kodwa lokho kunye kwesibili ukuthi indloli zakwaZulu zasezazi ukuthi amangisi athe makube nempi ezogudlulwandle iziyofika esigodlweni. Ngako ngelanga elifanayo u22 January 1879 yalwa kwaGingindlovu. Yalwa eNyezane yalwa eWombani. Yalwa nala ngelanga elifana na ngoba ulwazi ngenhloli zamaZulu lwase likhona lazi kwasekuthiwa wena majiya kaShadu, wena Phalane kaMdino uMkhwanazi, wena Zimema kaSigodo nizolwaleni naningezila nizovimba lesithe bonke nosomopho kaSikhala Mthembu nosomopho kaSikhala Mthembu wayeze nabantu abaningi esuka esigodlweni saseMangweni sengonyama ucetshwayo. Manje ke baya ke lapho ke bayovimba bayokulwa khona ngelanga elifanayo. Uma uya kwaGingindlovu uzothola amathuna amahle enziwe kahle ezikhulu zamangisi abalahla phasi omkhonto. Bese uthola intaba okuthiwa intaba kaMajiya. Laba ababephakathi nendawo ababesuka eHerbenkar bezala yilabo ke ababehamba noChelmsford. Kodwa babebhaliwe kuregister ukuthi ngoba noba ababengabhaliwe yibo bonke abantu abamnyama ababelwa ngasohlangothini lamangisi. Bonke babengabhaliwe ingekho register abakithi eMangwaneni babengabhaliwe, amachuna ayengabhaliwe, abasemabomvini babengabhaliwe, izigoza zazingabhaliwe zizophindisela phela umbuyazo. Yebo. Bonke labo bantu babekwa ke phambili. Amangisi ayisethe amangisi ngoba sejwayele ukudivide abantu le kwaXhosa amahahabe namagcaleka awadivide asewanqoba. Base kujwayele lokho base oChelmsford base behlala ematendeni. Zonke izikhulu zamangisi ezazimpi zase zibeka laba phambili. Abesuthu laba bale entabazwe babezele nje kuphela ukuthi bazobulala noma ubani ophikisana namangisi. Kangangokuthi ngo1873 impi kalanga libalele babekhona besuthu bayelwa lapha. Manje ke abesuthu bakahlubi kaMbunda. Bonke ke labo ukusho ukuthi ke bafika la sebehlangabezana nalabo abaqala impi. Yebo. Kwaba nesididi ukuthi ngabe impi isiqalile yini base benyamalala labo bayobika ngapha emuva ukuthi sesibonile kunamabutho abamnyama anje emathendeni nabelungu. Uma ke sekuziwa la
hayi ukuthi beza abazi beza sebetshelwe kahle ukuthi kume kanjani lapha enzasi baholwa untshinga kamaholo ubahola untshinga kamaholo ngoba umnyamane wasuswa zonke izimbi zahola onduna nkulu lokusuka kushaka yebo kunjalo wasuswa ngoba wayelokethi singalo kanjani nabantu singabazi ukuthi bangaki lapha abasuka khona wayibuza lo umbuzo basibe yayisithi inkosi cha akangayidiyeli impi inkosi cha uzolo mase ngabakubo laba ehlobani wavela lapha la akuye untshinga kamaholo wasesiphezi wakwakhoza kwaba uye kodwa enye into efanele ingadidwa uma sekula akusho ukuthi wonke umuntu uzothi hululu kuthiwa ibutho ingoba makhosi bayihlasele induna yakho isuka ithonti yaphezulu nesekela layo isekela la umfokazi hayo wangobese basuka baphikelele lapha sebeyazi nokuthi kume kanjani batsheliwe yilaba baphikelele lapha bathi bese lapha na kuthiwa ukhanda mpemvu awubalandela phezulu uyagiya uzibode kaMasiphula umkhosane kaMvundlana wakwabiyela bahamba bese kuthiwa imbonambe enduku bovu igazi akube kuyo iholwa uNtuza kaNhlaka wakwamdlalosi baya kanjalo uma sisebephakwe bonke wasuka yena untshingwayo uqobo lwakhe waphikelela khona waphakamisa ihawu washo zonke izibongo zamakhosi yasimlandela impi yonke yamlandela impi yonke kodwa yena emele uthulwane amambozi abelungu bagwazwa lapho ke abantu babulawa bonke eqala abanye bagijima babaleka nabesuthu isibalo mhlawumbe selibabe bangaki laba abantu ababelwa ngasohlangothini lwamangisi okuyibona kwabulawa kuqala ngaphambi ukuthi kubulawa amangisi kuba i-estimation silinganiso ngoba isizwe samangwa emangwaneni isizwe esikhulu esakithi la ngisuka khona sasikhona siholwa uzikhali inkosi uzikhali nomfowabo unyanda bese kuba amachumu kaphakade ayihola ucabangaye ahoba ucabangaye ababili basala lababalwa ababili abasala abanye akuzange kuze kuvele ngisho ngoba ebelunga bababhalanga kwi-register so leyo nto ibalekile ngoba abelungu babehlakaniphile bonke bona babhalwa ku-register babiza i-register bathi usibani sifana akekho bese bethi ke hayi sesiyazi ukuthi usibani basala empini bafake bonke labo bantu lapha ngaphansi kwamatshe yilabo idumbu zalabo bantu kwase kubuthwa amathambo laba bantu abamnyama ababelwa ngasohlangothini lwamangisi basala lapha kodwa ikhona ke ilisi sengayenza yamabutho kaZulu asala la enkundla umkhosana kaMvundlana wabiyela wasala la ngoba wayemile lapha athi uZulu ingonyama ayishongo njalo uZulu akashongo njalo ebakhuthaza base bam-aima wahamba uzikodi kaMasiphula athi bafika naye angithi bagcwele izintelezi sebeyahlanya empini benziwe izintelezi ongakazi uzubone abanye bahuba bamthatha so yilisi khona yabantu abangamakhulu amathathu inkingi la into esilwa njengamanje ukuthi alibe khona itshe laphana babhalwe bonke ngoba abakaze babhalwe laba abasala la enkundleni afa kanjalo ke amambuka uThebe esefe kanjalo abulawa nabakithi ukhona amahashi afika le ephethe ihlalo ngoba ngisa ebaninge yonke into amahashi izibhamu abuyela emvese ehamba kodwa amangisi sebesalela amahashi sehamba nehlalo basala la bayakusho bexoxa nje abakithi indaba ehlekisayo hayi ukuthi enjani kwaseke wakhathi ke ingoma kho siphikelele ematendeni la kunamangisi nje wodwa ahlomile atrainiwe yafika qala njengoba induna yayishilo siyofika qala baphethe rapid firing needle gun most modern guns zangalezo sikhathi abelungu cha
abelungu la mangisi hayi kade ehlula wonke umhlaba British Empire engakaze ihlule yonke indawo bathi mabethi babizana bashona izakha zakubo nani bahloma benza yonke into yafika ingobo makhosi yakahlekelwa abantu abangaphezulu kwa wonke amabutho afika ingobo makhosi yakhwela diliya kwaza hasha kwaza mlungu walala uyaca ngokusheshsha belungu kwathi senjalo wafika ukhanda bemvu uholwa umkhosana kaMvundlana noZikode kaMasiphula ekwakuyiba bangabaholi kodwa wayesehambileke umkhosana bamshaya selapha asamemeza bafika nje ematendeni uselele bafika lapha ematendeni uselele bakhwela badilika bashaba bulala amangisi kwasekuza lembonambi enduku bomvu igazi uMaNkulumana wayekubo lapho bashaya uyaca kwalandela wonke amabutho athi mbo emathendeni kwakwazi yashi kwaseni insizwa ashiswa igazi le ntelezi awu balala uyaca babasathe uyababiza abantu abanye masebevele babaleka bayowela le amasoja asala indimbane phansi lo ugcwele kamhlekehleke induna engoma makhosi induna engoma makhosi ithuna lakhe salenza ngendlela esimanje uhulumeni wakhokhela likhona le inkoshi kubo lapha aye khona nalabo abanye baseke sokubuyelwa emuva kungakabuyelwa oyigibela ihashi munye zwi udabula amanzi kampani yena yedwa oyigibele ihashi abathi wayemhle na igubuleni futhi ibongo zakhe wayengashaya ngenhlamvu bonke nje laba abazalwa lapha ebukhosini ngonyama babengashaya ngenhlamvu babelahla phansi ngisho ibongo zakhe ezalona nje zandabuka ukuthi uhlamvu liyadla liyagijima ihasho zakhe udabula amazwi wayehamba phambili lo kodwa uyo wayegibele ihasho bongo zakhe bathi undaba zafika nqangi icetshwayo ngoba wayemnawo acetshwayo makulanyiswa izindlu ucetshwayo wafaka endlini yokaNsiyane uMaqwabe unina kaDabula amanzi esuswa kuNgqumbazi wayeseba ngowakhona ke ukusho ukuthi ke ulo uDabula amanzi waseba umnawa kanjalo waba ngowakubo manje kuthiwa kundaba zafika nqangi icetshwayo ukuthi hayi kuthi wesingayi phesheya singabalandeli wathi ngithimba ayishone phambili ayishone phambili eshizwa igazi naye wathi ucetshwayo akekho la ithina esiphethela impi yayiye phambili sebekhathele bayimvuthu bafika lapha ngaphambili abelungu benza ilokho ababekulayelwe amabhunu babeka amasaka afaka inhlabathi bathi bayaphonsa ngenhlamvu bashaywa nje abantu abambalwa abavike ngelokhungana ukuthi babesondela yalimala kakhulu ke basebenikwa bonke iVictoria Cross yebravery lapha neSandron asibe sisangena ke lapho kodwa le yalapha yalwa kanjalo yaphakwa ngokwamabutho kwaba khona amabutho ahlabene mase kubuyelwa emuva ondini iseyabuza ke isilo ukuthi impilo kanjani uyabeka untshingwa kamahole ukuthi ilwe kanjani ziyabeka induna bonke laba abalimele abasondele ngonyameni fanele bakhishwe iqunga eqala bayisigodleni eseduzana ukuthi umuntu mezulu benzelwa yonke into labo bonke laba bahlabene sokuthathwa amagatshana amaswazi omyezane anqunywa kahle mangabe ugwaze wabulala abantu abawu10 sufaka lemnyezane umyezane awu madoda mabe u5 angeke waqamba manga bayazi abantu ukuthi wawukuliphi ibutho wagwaza babangaka asuke bebuka phela namanye amabutho ekhona namabutho ekhona ukusho ukuthi bonke baqonyeliswe ngumyezane ke ingonyama uqobo lwayo sebekhishiwe uqobo kwaba into enjalo ke yadla umhlanganiso kanjalo la esandlwana le yalo yeyiholwa uGeneral Clark ngalo ilanga elifananayo kwathi ngindlovu ewombane nasenyezane
balwa lapho kodwa abelungu bathi lamabutho abantu abamnyama akuthiwa amambuka abadubule nabalimele iGeneva Convention yayingavumeli kwakungenziwa lo ukuthi bulawa banjani inkubela bethathelwa basebethi hayi sina sange sikwenza asazi ke amaZulu maye wodwa far away kubantu abelungu mhlamba akwenza lokho kodwa kwakwazi abantu abaningi abasebelimele okusho ukuthi ke yaphela kanjalo impi yala naseWombani abelungu kwaba ihumiliation enkulu emaphepheni ko-Australia ko-India ko-USA kwathiwa the Zulu people humiliated the British Army kwabekwa nethombe kwabekwa yonke indawo amangisi abiza bonke abantu kumakholoni abo amabutho onke ko-New Zealand zonke indawo New Zealand Australia nani beza sebehlome impi isinkulu isabeka sokusele kumkhakha wodwa yilo oqhamuka koKhambule Hlobani ola koKhambule Hlobani nje iza lempi manje yamangisi isihlome ngalamabutho aphuma phesheya manje sokuthiwe awaphuthuma aphuma phesheya nalana asekhona la yes lapho basanikiwe ikhali bonke basenjani mathi ke lapho kwasekuthiwa kumnyamano wangakwazi ukucasha kwathiwa ngoba yonke le ndawo indawo yasebaqulisini yakini ingaphansi kwesizwe sabuthelezi ayiholwe uwimpi uyena wayiphaka ke lapha uyena wayiphaka bathu ayiphaka budlapha ethukuthele kakhulu athi yilwani bulala bonke abelungu bathi ke wayefanele abeke umoya phansi bangathathi ngokucasuka angathathi ngokucasuka apha iphakwe kahle hey yathi nayidumelana le genge encane nani awuyabi yaphela basiqeda belungu basiqeda belungu iphikelela kuphi iphikelele ondi manje ke ayisalwi ilokhu usethi kucetshwa kwabiza bese sesigodlweni sethi mina ngibona ukuthi asikhale ngoshwele lapha sihambisa inkomo kubelu esho laba belungisebela emfulo zemhlobo kushwelezwe iyekwe yonke lento iyekwe lento sisho ukuthi thina salo hayi ukhanda mpemvu lagiya lathi lutho ibutho lathi futhi akunkomo ezohamba la wabona ukuthi kunzima wavale ilokhungana lasuka lezo nsizwa ziya kubantu asebehlome bashaya ngamabayonethi nani bayimvuthu nomba imbayi laba baberondiswa kwesonto nomba imbayi wayikhona lo abathi umkhulu Chief Buthelezi Khanduma wayikhona isilwa ocwecweni ocwecweni na umfula lo inoshona phasi yabambana kulelo khaya uhlobanisa isigodlo nalo yakhala yebongo zakhe ashiwo ngazo zonke izibongo zabo yashiya ukuthi lo empini enjena nazi izibongo zakhe kwaba khona undube lo kamanqondo owaye kade evele elwile oyembani nasenyezana wasesuka lapho ayimpunga wasesuka umchapho wasuka lapho wayise eseza la esezovimba abeze esigodlweni inhlamvu yamshanqa mulimba imbambo ezimbili ayophuma ngapha yashiwo kuthiwa ushimulo owenzeni kubalwa lokushaya kwakhe inhlamvu wangafa uyagcine einkosi ebusayo le esenza kwamagwaza esizwe sakwamagwaza madoda manje kusho ukuthi ke ucetshwayo basebetha abantu ke cha ngoba nansi impi siyeza ungcolo sukuthathe uyocasha le ungafiki la ngoba siyayibona impi yeza wase kuJuly ke lapho bamthatha ke bamweza imfulo zemhlophe wahlangana noSibhebhu lapho wasethi ingane yakhe kufanele ayigade akushelwe nenkomo ezo100 ezikudini ihamba yapha noma yapha noma eseshila ngoba kwakulisiko phakathi kwalezindlu ukuthi inkosi ikhuliswa yikho ukubambisana kwasojiyisa nosenza ngakhona uMaphitha noba
kwakuhamba kanjalo Yep. so wayekushiya ngalokho bathi mase bephezulu engome uhamba ka amasotsha ayabuza uthi ziphi location ziphi lokhetshwayo Qetshayo la qetshayo abanye bathi abanye bakhombe ngaphambili abanye kodwa bangalisho igama base bembamba ke emzini wakwambuyisa sebehamba naye bamfake indwa ngetafula i-table cloth yeah wahamba ngenyawo efake wahuzuka la ngoba wayemkhulu wahuzuka efake i-table cloth wathi tsheliswa ke ku British warship lapho kuthiwa sesikhawini beach esikhaleni senkosi wahamba ufakwe ngaphambili wafika wafaka kwi-castle le phakathi eCape yafaka phambili emgodini namantombazana ayihamba nawo bamemkalela wasuka waye eplazeni oDemolele balwa abantu la balwela ukufa nokuphila kwabonakala ukuthi ngeke kulunge kufanele abuyiswe kezwakala baba siyabonga ke sibambe lapho kwamanje kunjalo